nabo muri kumwe ndetse n'abadukurikiye ku bitangazamakuru byose bya RBA. Icyo twabwira abadukurikiye nuko ahangaha muri stade Amahoro nshya ibirori navuga ngo nibwo bigiye gutangira, ariko mu kanya kashize nabwo hari ibindi birori abateraniye hano babonye bashije mu by'ukuri kwizihirwa, kubera ko birumvikana nk'uko wabivuze abitabiriye ibi birori bari hano muri stade Amahoro n'abantu benshi byasabye ko bahagera mu masaha ya kare. Rero muri ayo masaha yose kuva kare basusurukijwe n'abahanzi batandukanye mu ndirimbo cyane cyane zivuga ibigwi by'igihugu cy'u Rwanda, zirata u Rwanda igihugu cyabo nabo bakikiriza, ariko harimo navuga ngo n'indi myidagaduro y'abahanzi batandukanye. Ariko mu kanya gatoya Gloria, navuga ko ibintu bihinduye isura, kubera ko bimaze kugaragara ko abanyarwanda bakunda karasisi pe, bakunda karasisi k'inzego z'umutekano by'umwihariko ingabo z'u Rwanda na polisi. Mu kanya gatambutse rero nahoze numva mubikomozaho, icyakozwe nuko akarasisi kinjiye hano muri stade nyirizina. Navuga ngo ibintu bihindura isura, kubera ko bimaze kugaragara ko abanyarwanda ikintu cyitwa karasisi ka gisirikare, akarasisi k'inzego z'umutekano ni kimwe mu bisusurutsa ibirori, ukabona ko banyuzwe. N'ubu ngubu rero itsinda rya muzika ryo mu ngabo z'u Rwanda naryo ririmo gususurutsa abari hano, ariko ya myiyereko navuga ngo yinjiza akarasisi muri stade niyo yabanje, navuga ngo yatumye stade yose yongera guhaguruka iririmbana nabo, ariko kandi na ya myiyereko nyine y'inzego z'umutekano nayo umwanya yafashe aba ari ukwinjiza akarasisi, kubera ko mu kanya kari imbere nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo aza kuba ageze ahangaha hari umwanya wihariye wo kugenzura ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano muri rusange, ndetse n'ako karasisi k'ingabo na polisi by'u Rwanda nabyo bikaza kubaho. Navuga ko muri aka kanya igihari nuko abateraniye ahangaha muri stade Amahoro bategereje ibirori nyirizina mu kanya gatoya kari imbere. Divan Wayo, ndagushimiye cyane. Reka tube tukuretse n'ubundi ukomeze uturebere uko aho byifashe, n'ubundi turakugarukaho. Urakoze kutubwira yuko ibirori nyirizina bitaratangira, ubwo nyine dukomeze dutegereze mu kanya, ariko kandi turebere uko byifashe turakugarukaho mu kanya gato cyane. Arakoze cyane Divan. Nuko byifashe Baudouin, urabona yuko turi kujyayo tukagaruka, nukuguma ahangaha. Abanyarwanda bakomeje gukurikira, benshi barategereje hirya no hino, si mu Rwanda gusa, abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Ngira ngo twibutsa yuko ushobora gukurikira televiziyo Rwanda online. Gloria, hari abantu ngira ngo reka mbanze ndangize icyo bakomeza kurikire televiziyo Rwanda online kuri rb.rba.co.rwa, ariko kandi hari n'abafite application muzi ko mubigenza, mujya kuri televiziyo Rwanda ugakurikira. Muri aka kanya rero abakuru b'ibihugu na za guverinoma bamaze kuhagera, ngira ngo uri kubibona. Uyu rero akaba ari nyakubahwa Brice Clotaire Oligui Nguema, akaba rero ari nyakubahwa perezida wa Gabon, akaba rero ageze kuri stade Amahoro, akaba kandi ari kwakirwa mu cyubahiro koko gihabwa abakuru b'ibihugu. Jean Pierre Kagabo, ngira ngo urabibona. Nibyo Son Excellence le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema byemeza barenga 20 bifatanyije na Perezida Kagame, bifatanyije n'u Rwanda muri uyu muhango wo kurahira. Icyo navugaga nuko umuhango nk'uyu kuntu ubuteye, n'abatekereza ko tubagezaho turabubagezaho, ariko ni umuhango nyine w'irahira ry'umukuru w'igihugu. Ibirimo biba byose nkuko Divera bivuze ni biwubanziriza, ariko umuhango nyirizina baraza kuwukurikira. Icyo navuga kuba rero abakuru b'ibihugu barenga 20 baje, n'abandi bayobozi b'imiryango mpuzamahanga barenga 10 baza mu muhango nk'uyu nguyu, birakwereka nkuko Silvanus igeze kubivuga agaciro icyo gihugu kiba gifite, kuko perezida urugiye kurahira nibyo azakorera abanyarwanda,
ariko u Rwanda rwagaragaje ko ari umufatanyabikorwa ukomeye ku isi yose, waba uri muri Afurika y'Uburengerazuba, waba uri muri Afurika yo hagati y'Iburasirazuba, ibice byose waba urimo no muri Aziya, u Rwanda ni umufatanyabikorwa wizeye. Niyo mpamvu ubona ibi bihugu bihagarariye kuri urwego, bikanashimisha cyane kuba n'abaturanyi baje. Uganda irahagarariwe, Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, perezida wa Kenya William Samoei Ruto Dr. bose baje. Muri aka kanya rero ngo urabona yuko ari nyakubahwa Patrice Emery Travoda, akaba rero ari nyakubahwa perezida wa Sao Tome et Principe, akaba rero nawe ageze kuri Stade Amahoro ahari bubera igikorwa dutegereje twese kirahira rya nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nk'uko ubibona rero arakirwa mu cyubahiro kigombwa cyangwa se gihabwa abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Ngira ngo Silvanus urabibona uburyo arimo yakirwa. Nibyo twarimo tuvuga, nibyo Kagame anakubwira ko nani mwana wembe kubwiye mvuga ngo abangaba n'abakuru b'ibihugu baje mu muhango wa mugenzi wabo, n'abakuru b'ibihugu baje mu muhango ugerewe n'itegeko nshinga. Umuhango nk'uyu nguyu wo kurahira mu by'ukuri muri buri gihugu cyose cyose uteganywa n'itegeko nshinga. Muri rusange rero urabona yuko bakomeje kuhagera, binakwereka yuko mu kanya gato kagiye gukurikiraho noneho umuhango abanyarwanda barategereje ari ugiye gukurikiraho muri rusange. Ubwo ariko birabaza kuba ariko bose bamaze kwicara ndetse n'indi mihango igakurikiraho muri rusange. Urabona yuko rero batangiye kuhagera, ndibwira yuko n'abandi bagiye gukomeza kuhagera, ariko bose nk'uko warimo kubivuga barimo barakirwa nyine mu cyubahiro kigenewe abakuru b'ibihugu nk'uko turimo tubibona. Yego nibyo. Muri aka kanya rero tumaze kubibona abakuru b'ibihugu babiri bamaze kugera kuri Stade Amahoro, ariko n'ubundi barakomeza kuza ko twabibonye ni benshi bamaze kugera i Kigali baje gushyigikira nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Twabikomejeho muri iki kiganiro, Baudouin yigeze kuvuga ati uyu munsi ni cya gihango nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame agiye, wavuze gute, hari ijambo wakoresheje ngo kunywana n'abanyarwanda, agiye kongera koko kugishimangira. Hari ikintu wigeze kuvuga Jean Pierre Kagabo, kubibona yuko ari kugenda asuhuza abahasanze.